murabe ibyo Uwiteka akora. Uyu munsi nari gusiga ubuzima, murabona ko ibintu byankiritse mu gikoni nariko ndateka. Novuga iki sinzi ingene novyita. Iyi ni resho, isafuriya iraturika ndetse murabibona ko ibintu byose byankiritse nariko ndateka. Nshima Yesu ko yabanye nanje kandi nshima Yesu ishengesho nazindutse nsenga ko Uwiteka yarikoze. Nariko ndateka numva muri jewe hari indirimbo ivuga mwenzangu sipiganagi mwenyewe napiganiwa na yawe ya ati singwana jewe intambara ariko ndagwanirwa n'Imana. Aha hose murabona ko ibintu byankiritse. Iyi ni supu nari nangwe guteka, itomate, bitunguru iki iresho yatoritse nk'igerenade, ariko nshima Yesu ntaho mbabaye, ntaho nkomeretse. Ni ya Mana ya mama, ni ya Mana ya papa, ni ya Mana ya sokuru, ya Mana ya Abraham imwe twiringira, cyangwa se ryashengesho isaha n'isaha twama tugira gute, twama twiragiza imbere y'Imana. Shobora kubivuga uko ukancoringa cyangwa ukavuga ibyo ushaka, ariko sinza nitaho amagambo abana b'abantu bavuga, kuko mba numva nshaka kwibanira neza n'Imana. Ubu bwose n'uburinzi bwa Yesu. Murabona igikoni ngene kibaye, nariko ndateka, amatara yapasutse, ibi byose murabibona yuko turi mu gikoni. Ni jewe jenyene, murabibona ndibaza ni ikintu cyaturitse gusa nk'igerenade. Isafuriya iri mu ziko, isafuriya ihonyene nari ntetsemo ibitunguru rabe yivuye yikubita ngaha, ariko nshima Yesu anzigamiye ngaha kwibomba. Ibi byose murabibona ko byankiritse. Ushobora kuryama ukomeye ukavyuka uramayiti. Ibyo byose ni Imana. Nabwiye Yesu ni wanzigama ninshika mu gihugu zagukorera, kandi n'ubu naravuze ko sinzohengishanya kubana n'Imana yanje. Uyu munsi mwari kumva mbaye amayiti kuko iresho ituritse, ibiri mu nkono, ibyo nariko ndagira byose bikaja hariya. Ushobora kubona yuko ari kibaza ari kigerageza, ariko Imana iravuga ntagihindura, izanzigama, izandinda, izabana nanjye mu bikomeye no mu byoroheje. Murabona ko ubuzima buhatswe kugira gute, buhatswe gutakara. Amatara yapasaguritse yo hejuru murabibona, ariko nishimira Imana yuko idashatse kwihindukiza kw'iryo yavuze. Ibi byose nivyari kuziko vyageze hejuru kubwo guturika, mbese novuga ati ninka kujya kwiki kwigerenade. Isafuriya nari ntetsemo murabona ko yizinze, ariko nshima Yesu amatara murabona ko yapasaguritse. Nahangaha narindi umukozi n'igikoni niwe mugenzi. Hajya ubuzima butangwa n'Imana, kandi Imana ishatse kuguhamagara iraguhamagara. Uyu mubona hano bamwita DIANE, aho yahatswe gusezera inosi. Imana yahatswe kumuhamagara, ariko Imana ivuga ati umunsi wo kuguhamagara nturagera. Hari byinshi yatuganiriye, twayaze byinshi bitandukanye. Atuye mu gihugu cya Omani, aho ariko ararondera ubuzima famiye yiwe ndetse n'ubuzima bwiwe. Akazi kaho turumva yuko baruha cyane kugira babashe gutegura akazoza kabo ndetse no gutegura imiryango yabo. Kurikirana byinshi agera tuyagira muri no ujyo igiye gukurikira. Aho uri hose ubandanye gusenga, dusengera bano bigeme bacu bari gukora mu bihugu by'Abarabu, bari kuronderera abavyeyi babo cyane ndetse abana babo ndetse n'imiryango yabo. Aho bari hose Imana ibandanye kubarinda. Nka Star TV byabaye ngombwa yuko tuvuga ati reka dupostinge bino bintu canke tugire icyo dukoze kugira nabari hariya babandanye kwirinda, babandanye kuraba ukuntu babandanya gusenga. Ni mudasenga Imana, babandanye gusenga Imana, kuko Imana ni ituma turamuka turi bazima, tugorobeza turi bazima, ndetse n'ibikorwa byose tubikora turi bazima. Reka ngumvirize byinshi twagiye turayaga nawe aho muri hose. Imana ibandanye kubarinda, kuko ubuzima ntibworoshe kuri inosi. Hari byinshi bitandukanye kuri inosi. Ugufa kwacu kuratandukanye, nta upfa kumwe n'ugundi, nta ukora iki n'iki kubera uwundi. Uko biri ku mazina yanje nitwa Tabara mu izina rya Yesu. Aba turi kumwe muri Omani, abarundi bagenzanje, abari muri Saudiya, ndetse abari mu bihugu by'Abarabu, ndabaramukije mwese, ndetse n'abarundi hagati mu gihugu cyacu mwese ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe.
hanyuma ku mazina yanje nitwa Nadine, ku izina abantu bamenyereye ko nitwa Mama Nyoni. Hanyuma nkaba ndi mu gihugu cya Omani, ariko nkaba nari nipfujije gushima Imana nshishije ku iyi televiziyo, muzambonaho cyangwa muzonimvaho. Hanyuma ntibyoroheje kuba mu mahanga kandi ntibyoroheje mu kazi ka misi yose, ariko uko biri kose turashima Yesu ko abana natwe, kandi nta kazi kabura ibyago, nta kazi kaburamo intambara. Ego ndashima Imana ko byaraye bikoretse. Ejo harenganye nari mu gikoni ndiko ndateka, umukozi n'imbabura niwe mugenzi wiwe. Ndi mu gikoni ndiko ndateka, mfata ibitunguru nyine nkuko bisanzwe abantu bamenyereye bateka, natsa resho, ndashiramo ibirungo byose bikenewe. Hanyuma mu mwanya ndiko ndakaraba amaboko ku ibombo, mu masegonde make mvuye impande y'iresho, ariko murumva ko nari mu gikoni. Urumva igikoni ni naho bogereza ibyombo cyangwa naho dukarabira, aho dukorera isuku, ni ibintu usanga bigenda bifatanye biri muri sare imwe nuko nobivuga. Satani ararasa, ariko Uwiteka ahagarara imbere yanje harankengera. Mu mwanya uwo nyene nagiye numva imbabura resho iturika, igazi iturika irirasa nk'ibombe, ibintu birahungabana, ibintu birononekara. Ariko nshima Yesu ko yabanye nanje pe, shima Yesu ko yashize ikiganza kiwe ku bugingo bwanje, kandi nkaba nshima Yesu ko yongereye umunezero umuryango wanje, nkaba nshima Yesu ko yongereye inshuti zanje muri rusange umunezero. Shima Yesu ko yahojeje abanzi, shima Yesu ko yahojeje abo twakoranye ibikorwa by'Imana. Biragoye kumva umuntu ari mu mahanga yavuye mu mubiri, si ubuhambye, kenshi ntago usanga inshuti duhambye. Biragoye kubyumva, biragora no gutahura, ukicara ukagandara utazi uwawe yashinguwe gute. Kuri twebwe abarundi ni ibintu bitugora cyane gutahura, kuko ku mico yacu tumenyereye umuntu yifubira wiwe. Ndashima Yesu rero ingene icyo kintu cyaturitse ishigana, ariko ndatekera ko iresho igahungabanya byose, ariko Yesu arandinda pe, aranzigama pe. Abenshi baracikana kuko ni nk'ibombe, igaze ituritse ibituritse, ndetse namwe murabibona muri video. Amatara yo mu nzu yarahungabanye, yarononekaye, amasafuriya nari ntetsemo yarahungabanye, nta kintu na kimwe kiri muri iyo sare n'ukuri kitononekaye, ariko Yesu arandinda. Ni iby'agaciro ku Mana, ni iby'agaciro kubwira bene data, nkabambwira abantu bose turi kumwe mu bihugu by'Abarabu, abo turi kumwe muri Omani, abo turi kumwe muri Saudiya, twese turi mu rugamba rumwe. Nta kintu wo kwirinda, nta kintu wo kwifasha udafashijwemo na Yesu. Nkaba ndabashishikariza kuguma musenga muyegereza Imana. Shima Imana yuko ari ikintu ntazibagirana, igishinga nayo gikomeye ku bugingo bwanje. Shima Yesu ko yongeye umunezero cyangwa iminsi yo kubaho kuri jewe pe. Yamporeje abana, yamporeje mama, yamporeje ababanyi, yamporeje abo mu itorero runaka banzi. Ukuri shima Yesu yuko icyo kintu yagikoze. Imana izahabwa icyubahiro. Nkaba mbwira abakozi bagenzanje, igihe muriko murakora ibikorwa n'ukuri biragoye kugira ngo tuvuge ati twovyirinda, ariko nkaba ndabingingira kwiragiza Imana. Hanyuma abantu bakwibaza, mbega barakujanye kwa muganga? Nukuri imiti barampaye imiti kubera ntuye ngwaye umutima, ndamira ndatuza.
ubu umeze neza. Ikindi muhava mwibaza mbega uri mu nzu ya kontra cyangwa uri mu ibarabara. Oya, jewe Mama Nyoni ndi mu nzu ya kontra kandi nshima Yesu ko abimfashamo buri munsi. Nababwiye yuko hari igihe kimwe vandaratari yigeze kwaka Imana nkagusohoka, iraka pe Imana nkagusohoka. Aba boss baratangaye bambwira tugendana n'Imana. Yego, Imana ya Eli, Imana ya Meshaki, Imana ya Abedenego ni Imana ikora imirimo, ni Imana yo kwiringira pe. Shima Yesu ko aho hose agenda ngirira neza. Nkaba mbwira Abarundi muri mu bihugu by'Abarabu, mwiragize Imana kuko niyo ifise ijambo rya nyuma. Mwiragize Imana niyo ikinga byose. Ntabwo byari byoroheje kubona ibyo utetse byose byononekaye ariko ugasigara. Ikintu nishimiye, narimo ndaririmba indirimbo nkunda gukurikirana kuri YouTube, iririmba Umutanzania ivuga ati mwenzangu sipiganagi mwenyewe napiganiwa na yawe ya singwana ngegene nyine ariko ndagwanirwa n'Uwiteka. Iyo ndirimbo nari gutekera iranzamo ibyo bimaze kuba naciye mvuga ati Imana ni wewe nyine nariko ndaririmba, ni wewe nyine wari muri jewe. Nta mpamvu yari gutuma unyirengagiza, kubw'ibyo ntago novuga ngo namazi yasesetse mwiresho cyabure mu muriro kugira ngo birurumbe. Oya, nta n'umwana twari kumwe novuga ati yaragiye kubaganira. Oya, ni ikintu nyene ciripuye. Ndetse namwe murumva igaze niko twe tuyita, ariko ino bayita ngo gas. Murumva gas yiturikije igahitana imbabura, igahitana ibyo utetse byose, ibyari mu gikoni byose bigahungurukira rimwe. Ni ukuri Imana ikandinda. Novuga ati Uwiteka azaza ahabwa icyubahiro, ashishikare kundinda no kunkomeza, ashishikare kunzigama kubwo bwanje nk'umwana w'umuntu. Sinogira gute, sinoshobora. Abaza kumva ibyo mvuze, Uwiteka aduhane umugisha, Uwiteka aduhane uburinzi, Uwiteka aduhane ugutabarirwa hamwe. Ego nuko murakoze. Hariho abantu baza kwifuza ati mbega nimero k'uwo muntu twokaronka gute, wenda kugira ngo twegerane duhanurane ingene twakora ibikorwa. Mushobora guca kuyu umujournaliste nyene yabahereza akanimero. Icyo nanka ngenda nanka amagambo asenya ariko amagambo yubaka, amagambo y'Imana, guhanurana mu buryo butumbereye. Ibyo ndabikunda. Mwaza kwifuza akanimero mwabwira journaliste cyabure akakabashobozako. Icyo nanka nababwira nanka amagambo adatumbereye. Hama hasigaye umwami Imana duhane imbaraga, duhane inkomezi n'uburinzi. Murakoze. Reka rero sozere ndabifuriza ibihe byiza abakunzi ba Star TV, ndabifuriza ukwezi kwa kane kuzogende neza, ndetse muzoronka imigisha myinshi itandukanye, ibikorwa bize bigende neza, ivyo mwifuza byose mu bironke muri kuno kwezi kwa kane byose. Kandi Imana ibandanye kubazigama abakunzi ba Star TV aho muri hose. Ndababwire ko ndabakunda cyane, mubandanye kunshigikira, na cyane cyane ko hari benshi bakurikirana ibiganiro bica kuri Star TV ariko ugasanga ntarakora subscribe. Muri benshi ndatsi mudukurikirana mutarakora subscribe, na cyane cyane ko hamwe tubibona sometime, ariko biri kose kora subscribe kugira ibiganiro byose mu gihe kuri Star TV uzoba wa mbere mu kukibona. Aho uzoba udufashije cyane, uzoshaka iterambere yuko rya Star TV rije imbere nkuko namwe mwama mudushyigikira. Ndabashimira uko mudushyigikira buri gihe. Imana ibahezagire cyane aho muri hose. Kuri mikoro za Star TV mwari kumwe na Starboy wa muhungu wanyu. Ego ndi umukozi wanyu. Ntago Star TV ndayikorera nkuko ari yanje, ni yanyu kuko mbaye kugira ndabakorere, mbaye kugira muri byo mwifuza. Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Star TV aho muri hose.